May som pathum thole ni ani a benwan chong 07 a kan lo lom le vek a cheu vo in chu India in border fencing Myanmar ne na an inkar thu le hla ngai thatiang o atop thleng min lo ngai thlak sak le cheu don nia tahan po sin atar lan dan ngai thla ho nga lang o India in Myanmar ramri pela hungtum NUG 10 in ron turin ngen tahan post ni som pathum me sangni somni panga in atarlan danin India chuan Myanmar huam chung mun ruka palhung atum chu ti top turin le an chunzom chuan NUG sarkar tinen in ron turin tamu khwa a revolution polten India sarkara an ngen thu siat ani kumsani somni pani June achang khan India sarkar chuan India Manipur state le Myanmar tamu township ramri inkar ramri hung antumna a tamu township huam chunga mun rukvela Myanmar huam chung lama hung antuma tamu township public administration na thunei tu pakhat chuan asoi Rami pela pal hung chu kan rem ti lo veka kan sipaiten amuna kalin andu lo na anlan tir to India lam chuan hung chunzom andu a ram pani a thunei tu ten amuna kalin ahung na turte kan soi hawa keini chuan in bailai ani awangin kan din munin azir ri lo hetia kan top ripo angai mai thei amuna kan endika soi hau don po in NUG sarkar tinen in ron turin kan intiam to ti in tamu township public administration na thuron petu chuan asoi tunari chuan thunei na chelmek military council te revolution polten an beila hian India chuan ramri hung tu chu an thalak nen an tarlan thu asoi zui bok ani Ramri pela pal an hung tumna te chu India Manipur state Myanmar huam chung tamu marlam mio thit khwa phaizang khwa achanga nitlak na lam ramri wanli khobula po atela apani na a tamu le mio thit kho inkar wachu khwa le sayasan kho inkar ramri BP 8282 inkar apathum na a tamu more ramri one gate bul BP 7778 inkar te ani thu shat ani hengba ka hian tamu khochim lam BP 7576 inkar minau khwa le bitu kho inkar India lam le BP 7475 inkar miango chian le khampat khobul magi kho achanga tlak lam BP somnga pakwa achanga somruk inkar te ani thu shat ani bok Munchen khata chuan fit zani metar zale metar zani te munchen khata chuan farlong khatle farlong ni te an ni hloma mun pakhat le pakhat a in anglo ti in tamu township public administration na thuron petu chuan asoi India a thunei tu te chuan Myanmar lama revolution poltinen rambi chungchanga thunei tu tinen an soi hau thu an soi ani India chuan mi puite hum himna den chanin KM sangkhat zaruk somli pathuma thui Indo-Myanmar ramrikluan chu pal ahung meka hengatan hian rupees million nuai thum sing khat arwa man thu shat ani ramrikluan hung ani chuan rui thei thil le ral thuam tlona azia om thei anga twal chung aral muang thei don ani ti in India thunei tu de chuan an soi ani